Twongeye kubahereza ikaze kuri ya channel ya UR Update TV, aho tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Gusa ngira nk'uko mubibona tuzanwe n'inkuru itari nziza, ni inkuru iramutse icicikana ku mbuga nkoranyambaga ivuga ku rupfu rwa Papa Francisco witabye Imana muri iki gitondo, azize uburwayi yari amaranye igihe ku myaka 89. Gusa ibi bibaye nyuma y'uko ejo yari yagaragaye mu birori byo kwizihiza umunsi wa Pasika, bigaragara ko ameze neza, ariko birangiye muri iki gitondo cyo ku itariki 21 z'ukwa kane yitabye Imana ku myaka 89. Ngira ngo murabizi neza yuko yari amaze igihe kinini aroyimbye, aza kuremba ajya mu bitaro, mwagiye mubyumva cyane, ararwara ariko yari yorohewe kuko ejo yari yagiye agaragara mu birori byo kwizihiza Pasika. Ariko inkuru iramutse itugeraho aka kanya nuko atakiri mu mwuka w'abazima, yamaze kuba yakitaba Imana. Ngira ngo ni inkuru ibabaje kuri buri mukristo wese, umwizeramana wese, cyane cyane abakatolike ndabakomeje, turababaye, tubuze umuntu yari intwari muri make. Papa Francisco akaba yatashye atuvuyemo. Rero niyo nkuru aka kanya ihari, birofisha amaze kuba yakitaba Imana. Nihagira ibindi tugenda tumenya turabamenyesha uko biri bugende bitugeraho. Niba ushaka kumenya byinshi cyangwa se gukomeza gukurikirana ibizakurikiraho nyuma y'ibi ngibi, wakora subscribe kugira ngo uzajye uhita ubibona mbere, yaba se uburyo azashyingurwamo n'iki kigiye gukurikira. Iyi ni inkuru iramutse isohotse aka kanya, ni inkuru y'akababaro kuko ejo rwose yari ahari ameze neza, ari mu birori bitandukanye byo kwizihiza Pasika. Dukomeze twihangane rero, cyane cyane ku bakristo gatolika. Murakoze.